Ya nagay uban nga di ba ang sign sa BBM mga par kay ana man BBM BBM. So ang uban nga to mga par kay ana man hinuon mga par oh. Nya kibaw bi ta mga par kani nga sign unsa man nga sign nga kang kuan man ni kang Duterte man ni. Ang uban nga to ganaana man. So klaro kay mga par nga ang uban napugos ra gito mga par pag-adto sa rally sa alyansa. So maayong adlaw kanatong tanan ug ilabi na gyud sa mga supporters nato diha. Daghan kayong salamat ninyo mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel ug sa pag-subscribe sa akong channel mga par ug daghan kayong salamat sa inyong tanan. Sa mga viewers nato diha nga wala pa naka-subscribe, palihog og subscribe mga par para ma-update mo sa atong ipang-upload nga mga video reaction. So now, sa nahitabong rally sa alyansa mga par atong nagaging adlaw ngadto sa Dumanhog. Kung makita nato mga par nga kasagaran sa mga niatin nagsulob og mga puti nga t-shirt nga naagay nga mga pangan sa mga politiko. Unya di ay mga para kato mga tawhana nga nitambong ato sa rally sa alyansa. Mga kuan dayto kanang mga barangay health worker, mga BHW, mga barangay tanod. Kauban po nila ang ilang mga pamilya mga par. Unya katong makita na to mga par katong mga nagputi og t-shirt. Kwanto mga par mga BHW to sila tanan, mga barangay tanod, mga trabante sa LGU sa Dumanhog. Unya nay nasagol ato mga par mga pila lang kabuok nga nisagol lang ato. Pero makita na to mga par medyo kanang ubay-ubay biya yun sila tan-awon mga par. Pero murag ubay-ubay lang sila tan-awon pod kay ang kaning gym sa Dumanhog mga par dili man kayo na dako. Kaya ako mismo nakasuod man ko anang gym sa Dumanhog. Dili kayo na dako mga par. Ug gani daghan pa gani kayo mga bakante nga lingkuranan nga nabakante nga wagi naglingkod. Nya unsa ba pagkaunsa aday mga par nga katudayng uban ngadto nga ni apil sa rally. Napugos sa man di ay kuno to mga par, moy nadunggan ako nga istorya sa akong mga kaliwat ngadto sa Dumanhog. Napugos sa dito sila nang adto mga par kay libre man sakay. Hatod kuha man mga paro nya nang libre sad kaon, naidaghan kay mga pagkaon nga to, naay mga lechon. Napay balibara na to mga par nga libre na kaon, libre pa lechon, libre pa sakay. Mingaw kayo ilang rally mga par kay wala jud kayo madungog nga nag-singit-singit nga nagsuportar ni BBM. Dili pareha sa kang Duterte mga par nga daghan kayong musyagit og Duterte pero kang rally na ni Marcos nga to sa Dumanhog medyo mingaw man. Unya si Gobernador Gwen natagbaw pagpugo sa mga tao nga mo abiba ni BBM na magay napugos mga par pero kanang pila ra gyud kabuok ang napugos sa mga par nga ni singgit og BBM nya nagay uban nga di ba ang sign sa BBM mga par kay ana man BBM. So ang uban nga to mga par kay ana man hinuon mga par oh. Nya kibaw bi ta mga par kani nga sign unsa man nga sign nga kang kuan man ni kang Duterte man ni. Ang uban nga to ganaana man. So klaro kay mga par nga ang uban napugos ra gito mga par pag-adto sa rally sa alyansa. Unya napay uban nito mga par nga nagihiwi kuno ambot og usa ni katinuod kung na ako na nagihiwi pero nakakita man jud ko sa video mga par. Nakita ko sa video sa DYHP nga makita gyud nga nang naghihiwi. So kinsa may gihiwian na to mga par unsa may bot pasabot atong mga nanambong ato nga naghihiwi man. Nagpasabot ba mga par nga napugos sa sila sa ilang pag-adto ngadto. So daghan kayong salamat mga par og sa inyong pagsuporta sa akong channel. Unya palihog kog subscribe mga par sa akong channel para ma-update mo sa atong mga ipang-upload nga mga video.